ma de kongo nye ha gake ehia la be maso hem sro po va meta le be mia akpora be le ko le be mia we ha yenye nu ike mi mfuga tue bi ko yenye mobile phone mi mfuga tue mobile phone hundia ya akpora be le ko ano fine afi mi agere mobile phone dia de bia so ito gba ele be mia gere esro de ma hafi atenwa kpota na mobile phone nya ya okay yeta hu mo se pa gbale gbanto tave so kpikpi bla ovo ve va da shine bla ovo na mo se pa gbale gbanto togi mere kukwa fi ma anobi blaji ma yivufu atanu anyade glonfo kan alebe nebe mo se pa gbale gbanto gbanto eta mo se pa gbale gbanto tave kpikpi bla ovo ve okay va da shine bla ovo na nuita o lebe mia gede sro de fe nya o menye ba hafi mia agede mobile phone zaza kple mazama ele mia kpo ba leke atuklashi olie leke maudo anye ene maudo anye be onya mereka tarujin reka susu reka ele woshi mama mele mo wala be biblia na minya be ozo amerika ninya be ole nene made nukata mobile phone mama na no mana wo aha okay makarengu mo se fa agban gbanto etave cho pipi blave vovo va se de blave vo ene tanya be nyonu wowo tete yehowa ma ucho agbafuti si wodele amela wo nyonue eye wo pleva amela gboy eye amela globe azonko esi anya fucho nya fuma plenla cho nya lama wa yo amesia bena nyonu ela bena nuchu me wo dichue eye anuti nuchu agble fufu akple dadadi aha kude sro anuti eye wa nya nutila deka amen amen tobi o we gba mo le gba mo ko mi lo ke tobi fo pe na mi ti dey have down well yeah nene ma olema nenye be biblia do pe sro de ji nene ma be ama ozo amerika ozo ntila deka ke nuke ama o do mele o pe nuzaza o ma o pe ndudu nyangu deka nenye be de manya susu deka veta okra ha ntu ono policy blam oh yakanya be ntu obla policia eba ntu obla policia manya fiko blero enya boxer odo nai enya boxer have I down nyongu afiko blero yomi blane de no eno ntu ho blero voku ta wongu de kazam wo baraka jimlo wo susu de kale wo shi wo dadangu de kai elabe mawo wo amerikai mawo bo nyantila de ka labe wa glo fufu kple wo dada odi eye wo zu amerika azu ntila de ka down de ka na no shi tarojin de ka na no shi nenye bo lala be mawo fon do anyi le nema kenu kai na be miawa egbe mia no amamam kude na no hu yes nenye be mie khoise le nyatepe mie kho Kristo Jesus minya be biblia pe nya gbogbo kata onye nyatepe a kema hia be mobile phone zaza na nya tukara na atuklashio mele bo onye tukara na atuklashio gaka enye nui ka hana no avia nu gbanto enye nfafa ye hanivi elabe nyɔnu o le ntɔ gbɔkɔ o de kɔ ntɔa mekpomɔ aɖabo yata xɔse gbɔgblɔm na nyɔnuwo be ɖewo ma hia wo kple yewo velia xoxoa wowoe magadze ɖo alo be yewoa ɖo dze ɖewo ma hia eƒe new catch new catch ye ma o kple o je do o be yo fun ema
ewɔnɛ be nyɔnuwo mena mɔ ŋutsuwo be no wo kɔla le yewo megbe o. Vɔ ŋutsuwo dra ale gbegbe be eto mɔ sia mɔ va wɔ nɛ. Nye hã mele wo dome. Mi kple ŋutsu kple nyɔnua nɔ badzi fifi la yi. Kɔla va ɖo lia aƒuƒu asi ɖe nyɔnua ƒe ŋkume la kpe ɖa be ɖe ele ŋu alo dɔlɔ hã. Strategy ma. Ema ko efɔ ko kpakpa eyi kɔlxɔƒe. Ele abe gaƒoƒo ma ƒe kɔlxɔxɔ enya ku ɖe ŋu. Enya ku ɖe ŋu. Ke yi kɔlxɔƒe. Nenem wòle ma. Vɔ nenye be numawo dzi ko ɖa be tukaɖa ge ɖe aƒea me. Me yiwo ke Mawu wɔ ame ɖekae. Me yiwo ke Mawu wɔ be wonye ŋutilã ɖeka. Me yiwo ke Mawu wɔ be nugɔmesese ɖeka nanɔ wo si. Daŋudede ɖeka nanɔ wo sia, tukaɖa ge ɖe wo dome. To mobile phone zaza me. Le nyɔnuwo ƒe akpa dzi, nyɔnuwo dzra ale gbegbe be ne amedzra dzim ne kpo nyɔnuwo to ŋkume gamedzra ɖeke kpɔ go. Woƒe dra ɖo dzɔkpliwo. Edra edzɔkpliwo. Ya ɖewo xɔe ve. Destiny. Ya ɖewo xɔe ve. Gbe ma gbe ko dzo ge bomenɔ gbɔ. Wo gblẽ na bomenɔ be afɔ dzi yewo le. Yena metsitsiwo gblɔna be wo mefia ŋuʋaʋã nyɔnu o. Classe aɖe li fia wo be classe ma wo yina ŋuʋaʋã fia ge nyɔnua. Awo. Wo mefia ŋuʋaʋã nyɔnu. Eŋu nye dzɔ kple nyɔnua. Yeta nyɔnuwo hã wo melɔ̃na be ne yewo kɔ xɔ gea. Ŋutsua nanɔ nyafi yewo xɔ kɔ le. Vevietɔ no kpe be kɔ ma nye kɔ tɔxɛ na wo. Leko wɔna. Ɖoko na kpe ko wo ku tsi be yewo yina ɖe tsileƒe. Yewo yi tsileƒe koa, evɔ wo yi kɔlxɔƒe. Nenem wònɔ ne ma. O wotso tɔ ɖe ro ko wo yi ŋgodo. Ŋgodo ko na ye be wo yi kɔlxɔƒe. Fima nɔgo le ase nya aɖo dzeviviwo. Ona hanu xɔ manu dzɔdzɔ. Ŋutsu kɔsia. Ya le afi ma. Menye ŋke dzɔdzɔ mo. Nyɔnua dze vivi ɖo ma fi. Ŋko xaxe kom. Wo ŋutua ne le abadzi. Exɔ tsi xlem. Nenem wòle ma. Yata le nyateƒe me ne míezɔ ɖe Biblia ƒe ɖoɖowo dzia, mele be nu aɖeke nanɔ anyi, kɔla aɖeke nanɔ anyi, eke atukplasiwo womase enya yiwo nye ne wo nɔewo. Yata megblɔm gbete ɖe dzi be nyɔnu srɔ̃tɔ ate ŋu xɔ ŋutsu srɔ̃tɔ ƒe kɔ. Eye tukaɖa aɖeke manɔ anyi o. Dza edra gbɔgbɔ ɖe ta. Edra. Nenye be ŋutsua fɔ ɖo meba mea. Malɔ ge be nyɔnua ne kpo yewo fɔ teƒe ta, afɔ tutu ge ba na ɖiɖi. Ne nyɔnua na kpo be ye ɖɔ fɔ fi ma o. Ewɔ ge be nyɔnuwoa naza gena ɖe tame na wo. Nenema ke naza gena ɖe tame na ŋutsuwo hã. Nenye be nyɔnua eyi kɔla xɔƒe gbɔkɔ tukaɖa dzɔ. Maɖo kɔl xɔxɔ ma yi ko ha adre da ɖo dome wo da kɔƒu kekeke da bi wo nɔewo ŋu. Nu katã ne ho nye kɔla. Nu katã me de funa ɖi ne ho kɔla. Nyɔnuwo li ne ŋutsua meli o ke ko kɔla eko funa. Atse ke be kɔl kawoe ye srɔ̃ xɔ. Me kawoe kɔl receiver katã tse ge ƒioƒioƒio. Vevietɔ ne wo de ɖe nui voice dzi. Enya yiwo katã do ese ge ƒio. Ŋutsua ɖeko ma gbɔ. Ne gbɔ ko le dzi nɛ. Nenemae nye ŋutsuwo hã. Nenye be naza le ŋutsua me. Ŋuʋaʋã ŋukliwɔwɔ le ŋutsua me. Ne srɔ̃ de funa ɖi kɔ, eƒu ta ŋu. Esrɔ̃ nya yi ebu movie kɔ. Le kpɔ ɖe me nyɔnua ŋlɔ funa be dzo yi asime. Ŋuƒleƒe. Kake wo gbɔ ko ŋutsua tsa le funa me katã.
Yo hiavi kawe hiavi koko kawe hiavi ye kawe enya wo sege fio kaka nyongo gboko ebua ano bia nyanyi o biam nyonwa bia nyanyi o biam nyonwa nuide le ko lale ayide le ko lale ayide le ko lale ne nyonwa ba nyang dodo ko evo yo to ma hweho e mafia ba ye tetum bia le nyaba nyonwa ko ta to ntuota ntu to nyonwa ta Mashama kwe no viata to. Meshama no viata to. Gakanya nguvo. Le miapa veko ngu be nyongu na to ntuta. Akwa. Ayo le nama veko ngu eva de mona ntu. Gakamanya ngu devi onyu. Miglona ba afole to mo dok pegbani. Ne amanto agba yo fo lele obano do pegbani ko le bolini ne yo fo va ngere do me ko to e da ko yin gaka nyantu a dodo ma le miashimi wona ma magina ba miasro na ko miapafun wa gademu ne make nyonu ha o magina ba yo sro na ko yo pafun wa gademu vo nanya bad wo de kai goma sese de kale wo shi nu shangun le de kale wo gbo a nu ke mo na wana ma de wana ma a hedra de wo doma yeta sro de pe ka wana ma le nu kata na honya na pika nya ko la tuklashi o doma kwa sro de pe ma tukaragari nto iko wo vumanye tangu mado kra ha gbegbe ko va na wo domi no glo ba na ma da furi ko va no ama checkim nu kai na buba ya wo mele nu kai na buba ne esro kere nwa wanye bebe sesani nu kai na buba ne ya be esro kpo ya ahema so dare yo doma ya te na glam dedo fia fito ko ila nwe fia fito ko no ngula ya to yebe fia fito ya ko no ngula ta na nye nyongu na numa glam desro be enyadoli edzadoli ya do kla mado melebe yesro nasioko susu bubula sho susu barabara la sho susu manye tangu la sho elebo numa manako nene make o le na ntu hema nanya wontu majiba yesro nanya naneke nanya ye pa secreto nkenya secret la mi presro nke ganya secret la mi aduba fia secret o tafu to nyanka agbododo iko yen tafu to kene ye bo le na ma majiba yesro nanya ori nuke kukum dan e mafia ba gbagbajare kuda miama Amomoko. gbagbajare kuda miama lo engaglade nanali na gaglam de srowa atukla siakata ntwa ha de glam de nyonwa ha de glam de ntwa mi onento ayi o boyfriend koko ayowa yonya ba mi pa de susu de ka veta yi mi pa lolo gale mi adoma ta yo le mi adoma yo ma majiba ame egbo ele fia nasio jedudu ya kale mikli doma magasio evo ewe gbogbon yo mama yo kli yo pa na mikli mi pa de nukate ole ba jeragla na ga no mi adom no dodom nuke ga jeragla aga de mi adom no dodom nyoma gba mo so ga no mo khon to more ka gbogbo idroma malam nyalan kuren ba nanya pa khosela atuklas yoshiba amade kawo yonya anu de kawo yonya ntila de kawo yonya nya tuklas ya malaba opa funzaza nanya problem mashia ma tanwa khono via pako akpe
Mobile phone. Makaraji be nui togbi fia asi. Oba amasiama tenwa pick no via per call. Le mobile phone aji nanye be phone ali. Nye nyonwa toko afia be gomesesa na no nyi be ntua ha tenwa za nenem phone unless otherwise yenye iba unless untona no la si oyike ne raglam enye yoga le 055 001 3423 055 001 3423 na yo a na doago mahode apama na nyiba na togbi hafi bia yila siwa na abia mahna messages are me up TikTok page kaba every year. Please can you please more about no your message is not complete. Please can I call you every year? Yeah, you can call 055 001 3423. Manuel, where is Revival FM located? We are located in Tajavu in the Ketu North Municipality and then at Volta region. 055 001 3423. Biabiada lasio kuda mobile phone topic ya mie treat ndi anua. Ka atenwa yo na yo a duago magade hello ala bana de hello a tafula chemo de gadala kaji duago maho de afama kwa biabia ilasi wana bia no vi gbanto la fi. Wezo 0550013423. Wezo 0550013423. Wezo Ado. Amen. Ada kungkanya wana bayo ntesa sema. Ada kungkanya wana togila fwa. Okay. Ada kuma nyefo bia yala ba no ko so mili. Yo ba molon ko na che fo funa mu. Wa molon mo ban ko na ba yesi. Wana do mo yinyi do. Ebo bia nyala bibla ma bibla be la so bebe. Kana wana kungo ko yo bo so ba do na body. Ebo bibla ka bia ba so na haku atina ga de so bu. Mabo to guna de nyawa na le Kenya wedo. Akpa. Bia balaga. Abia bian pie ko be bibla globa ye le fusro gbegbe. Kenanya be ye fa ya fa phone me pokpo ava he kpakpa vi ne ye kpli. Avo bibla ha ga globa nanya be wo kple amade mili. Emi gba miani o aje ba na mama na tro me gba fi mo de le nu bo na de sro bubu de akpa ya de le ke na tenwa kom na yo. Akpa. Nanya be hosele ameve ya woshi be untila de ka yo nya. Na mienya mtila de ka kama fi be de ka ko sari miele. Wo ntwa ofuna nyono atwe nyono apafuna ntwa atwe yeta ameve o te ho ni o peko. Gake nanya ba to maji nyona ba ye gbantu ko nanya ba gbagbaja ya kura mi ama magboglo ma ya tututu ma nyonwa ele ntu ogbo gake ga fi bubu pom e ga fi bubu pom pa susu la fi bubu wo ntu ya la fi ama de otamo e pa susu la fi bubu nu mai na ba na ho pe kokko o jaglare nchu e la ba pe ba yo nyara osem ye hena nu ma we akpa. Hafi ma kono vi bubu atogbi nanye benye kla zaro mieli abe achukla siene manya hia me mielo ava bietanya gaka gado ma trust issues ale you wa kadeji nyalo nya ma kadeji a anya nu ina fudam nanye kpli ekpege ba nchua de wa set call recording nanye ntonye phone ya ha ayo nya medena mo na zaro ba na zekplim abe esro aneta ekpege ba nchua do set voice recording na nanya ba amada yom pick call anya shanya ikenye kla ma mie gbloa it will be recorded on my phone without my knowledge and yes. Sometimes nya nyonu ado miele so down to the extent that me man on a very smart ikana move the jam phone ja mi amado wa na mi call wo malaka we still take off the phone akpoji ala ba na akpoji a na nwa record nkpe ma record mo you would know gaka manya masia maye susu atenu anofi ma no na nyebe nyonwa viralize ba no yesro wonu ya the phone jine ka fia ba ma kade ye ji ode de ma atenu aga de money ba waga no nya phone zankpli ma akpa ya biale nya ba nu ke khamo na wonya yi ka wosa e ma fia ba hafi vevese na va ko wonya gala de dogo
ekpe be ese yeƒe nyaɣaɣla aɖe. Gake tɔgbi nenye be ame ya yɔ ma ɖo be ya ne se nya no yɔ yi ŋutɔe. Menye ɖo gbɔna recording set ge ɖe nye phone dzi ava si o ɖe. Le goma me ɖe. Nenye be lɔlɔ de to le mia dome, miede mia nɔewo kple dzi. Naneke mele ɣaɣla ne ma ɖeke o. Nenemae nyɔnu aɖewo hã wose te wosrɔ̃ woƒe funa. Alo ŋutsuwo se te funa. Kaka wo de ɖi kɔ. Wovi be yewoakpɔ ɖa elabe naza le wo dome. Dzixɔsa me de blibo. Ta naza le wo dome. Ta eyi wonya ɖe afɔkɔ ekokɔ le eme kpɔm. Etsek ge. Kpɔ be mi kple ame kawoe ƒo ŋu. Nka nya kawoe miegblɔ. Nenye be miegblɔ lɔlɔ nya kɔ. Ke nya be ye le asi do vodzi. Ya asi do vodzi ko ya tsɔ kɔ ɖo. Numawe nyɔnuwo kple ŋutsuwo sia wo gbena be yewoƒe asi do vodzi nɔnɔ yewoƒe partner womeganya o. Womeganya o. Yewo do adzre. Ike mele nɔƒo. Ya gblɔ me le be nenye be lɔlɔ li vava eye wo xɔe de me le Biblia ƒe nya ŋu. Le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta eve kpikpi blavevɔ eve va da asi le blavevɔ na ne xɔ se ma li be wonye ŋutilã ɖeka. Nyemeka be tukaɖaka anyi na wo ge be me axɔ nye kɔ. Nka te xɔ nye kɔ lo. Elabe eƒe xɔse gbɔgblɔ ne be nyaɣaɣla aɖeke mele si yi ke wòawɔ alo wòagblɔ yi ke yemase o. Enya me se me. Ele ŋutsu ƒe akpadzi, ele nyɔnu ƒe akpadzi. Gake ne be naza ma ge ɖe me be nyaɣaɣla aɖe li ku ɖe afɔɖeɖe aɖewo ŋu. Afɔɖeɖewoe ɖenɛ fiana be naza ɖo teƒea. Afɔɖeɖewoe ɖe gafia be naza ɖo teƒea. Ye naza bubu ma lia, ye wɔ ge be ne de funa ɖi kɔ, wo partner na va koe anɔ me chekim. Nazae. Ta nenye be xɔse li be yewo nya ame ɖeka, ne ko funa, ŋko na no kom. Ele be nya be, ele nyanya no be yeme ɖo dzebaɖa aɖeke o. Yeme wɔ ŋugbeɖoɖo aɖeke o. Nu kia na gblɔ le funa dzi fia ne srɔ̃ si wɔ kpodziku. Mieɖo figbe, eɖo hiãgbe, eɖo dzrɔmegbe, eɖo amewugbe. Numawo koe ne srɔ̃ sia wɔ se veve. Nenye be numawo ɖeke meli o, ke nu kae? Vevesese aɖeke meli o ɖe. Gake ne numawo ɖewo lia kɔ naza me age ɖe me kɔ, ya ne koe ne li ɖe asi kɔ egbɔna ƒo ge asi o, egbɔna he ge asi o. Gbɔna he ge. Nene mo le ma. Elabe bum be edzi be ase eƒe ŋuyiwo enyaɣaɣlawo. Amadawe zɔ. Marakuyo. Madogo. Amen. Marakuma nyiba na tɔgbi. Marakuma jiame na tɔgbi ndia. Nyame hlo ya me nyame ji na tɔgbi ndia. Amen. Tɔgbi. Agui. Ŋutsuwo va ekɔlɔ gaze dzi fia wu Tɔ. O to mɔtɔ ɖo megadzi nya na. Arro. Ŋutsuwo ke xɔ sa me de blibo na o. Nyame xɔ sa me de blibo ne ta nyamawo mai mo. Gblɔ no be na ŋutsu la lɔ me ne sofo na gbɔ le batsi gbɔ le ke na ŋutsu ko ta dze ɖeka ɖo ko na be flie va yi adze mo. Mara mo. Batsi ame no ndia. Setɔ. Yes. Mara kuku ma dzi ma to xaore. Ma dzi dzigbeza bɔkɔ ne vinye lɔlɔ. Krista be senam afi hlɔtsi. Egba me dzi dzigbeza bɔkɔ ne. Akpe. Ma dzi ame na tɔgbi. Adzoji na ma le gbegbe. Ŋutsu ne ɖe mɔ mia ko woƒe mobawo. Nyɔnuwo ne ɖe mɔ ŋutsuwo na ko woƒe mobawo. Woba nya edzɔ. Nɔvia ɖe le afi wezɔ. Marakuyo, medo agoro. Amen. Marakuyo ma bi ya ɖe tɔgbi be ɖe. Ne wo ahowɔ ɖe wo wɔna ho to Kristo mɔnu ha. Taflatse menya ho nya dzi emie le gbɔ. Nɔvi bubu ɖe le afi. Mr. Trevor, welcome. Oh, Marakuyo. Amen. Mata kpɔna tɔgbi ɖe ƒe nufiafia ta ŋdia. Ɖeko ma gblɔ be togbɔ nye ma si tso gɔme dzedze ke nya yewo me se tɔgbi gbɔgblɔ fia. Nu ɖeka ko me dzi ma kɔ akpie nye be
mianchua ma wo mi alaka baba mi labe afu alo jata wene Okay. alaka baba fisia fi kenya mi anopo ya mi Donald Trump kran te po ya mi China ba America na gogo te pa da na vuchu bubu fafuma ejere jona Jojo. ayata mi ato nyonwa wo ha ajibo ategesi ba na ntula ye wosi ko a manye ba na de ntu wo gbo ha fi ntu ana sevevel Yes. eje do pu ma video do text message do pu ma video do de amabobu le enwo ne do na ntu bubu odi o wo ne be ntu a o abacha abobo khosema deblibo ene akemia wo ana na mama wo mi nyama enu ikenya mi atodi emi do akota reji na otavli ma mere kam ka gogo ta mi ache wagbara sia de abanyonu ene be nan tulasi okwa nya be do fedoli adoli yumatan jego ejedoli yumatan dogo kemia ntwa wo ha ya ba jijama na na makana ntwa ha mi atonyo nwa wo a o sana baba ka ba wo ba amu ayata mi ka ta mi akwa boji pe Amako akwa mabusa bana na shidega nchu kwa pata na ma bi obia bia afiafi Mada shengori. anya ucha anya no via de la fi wezo ayo devia seto c'est toto mado mani banani ya seto gila mangi nko nya wuji ma yon choki ko biji okay amato joma do kuna fufu ne ko fizi ma da la flow ma da ko na togi ma ngufia fion akwa ba ka ya mare na nya tapatola nyon plan tuo ma la bo ma upa funu ma sha ma jiba na nyon ba fun le ha te ko yakpo ma la ba nyon ka da jiba mana na kan wala ba ma gbo na ma ka wo mfu ha na da shi fun chi no nyon ba na za ka ka nya mfu ada wo ndra o mi le ta mi lo lombe nya pa so no ko nya ba funu akpo mo ka ka nye la fie mfufu ba ntu da kai na yama wona ndra uta na nya nyon la gbo nya kan na gbe ma jo ma jibu ma ta ma nya vi anya ga no ko do mi fi ma wo call plo kaka so nya la ko na ma wa iba ba se kwa ave jojo fo anya jiji do vananta na ya ma poku ma lani abe anwena tangma na nya nyon ho no da shi wo fo no nchi de ndra ye ha na ve ba nyon ma da shi ma fo nchi wa ta fata fa nyon ma de wo o ma lo abo nya ko yo fo no mu kaka amado to ya nye o go na ma ba yo to yo fo ni ye tema nyang na kata nyon ma de o tema kaka nya ntu ado mi jijo ndra wo nya so na no nya gbode ji kaka kara ji pe ji defu mana no shi ba yo so mana na kan won fiaro manyi bana togbiro akpena mi akpa kaka eweva wenyo madu nko akpa ya jino meda kuku this very topic mobile phone akpoba it's very broad gaka togbiwe o le simple plus suba na tenu akpo monu kokpo ayo na biabia ilasi wana bie maga kuku dam maga ko topic bubu adaka ko chaka ka ya togbi dadio adana funami alegbegbe na ona na mako at the end of the day ko kpagaba miva deviate nacho topic ha ya kun togbi kovegbo abale ya made yoba ahowo awu ma kpama mi lo tamade kuku na yokwa bia obia na kuda nu memiele le egbanu novia de la fi wezo ago amen tabira no bote te chine no agbete kana vudem apa mo yom to abo okay mo juma ma jita bibari na ya ba nsoro be aro obino kakama da ofom kakan na nyon ka nchifu go yinde yehare robo ma yimema ha kuda mobile phone anwa barakui Yeah. Enu ile nwenye ba. okay Nanye ba awo nyonu. Na ko ntware dama be ya de ko. Egbogbrom na dokuo ba ye kple nyonu ma for better for worse. Yo kple yo azu ntila deka. Nanye ba khosema la shio ba yo ntila deka ko. Nyagagla de kema ga no shu. Numa glom ye lema. Nyagagla de kema ga no shu. Ike nenye ba ntoko ofuna na no na zabumba meka kegere nya ngufia meka kegere nya ngufia o ntu ha nyonwa kofuna na zamata
ina gbona funa dugele nyonwoshi no gble na photo mane emo kata wonya nu gbegble yata nenye be me gblonga gbetene jibe nenye be ntsu kple nyɔnu oxo ni wo dzi se abele ke bibla gblẽ ne be wozu ŋutilã ɖeka le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ me koa ele be nu yawo yi ke nye mobile phone mele be nya ɣaɣla aɖeke nanɔ me ne ŋutsu kple nyɔnu o ele be woase gɔme yi ke nyɔnua nakpɔ be nya ɖeke meli fia yi ke yesrɔ̃ mate ŋu ase o ŋutsua nakpɔ be nya ɖeke meli yi ke yesrɔ̃ nyɔnu mate ŋu ase o kovɔ ŋuti wole ɖeka gake ema yi ke mi nɔ wɔwɔm akpɔ ɖa be ɖe nye partner edɔ lɔ hã ke mi fɔ dzadzadzadzadza ava no drakɔlo wɔm le gota mele ɖoɖo ŋu ava no drakɔlo wɔm le tsileƒe mele ɖoɖo ŋu ano wɔm le afɔ dzi mele ɖoɖo ŋu ne xɔse li be mienye ŋutila ɖeka kɔ miate ŋu asia ŋu ɖekae akpe 0550013423 mobile phone ye nye topic yi discuss mi elele ndi atome togbi glonu gede nenye be biabia de la siwa ke atenu ayo messages ado le afi gbanto koge strong man, but you are doing a great job. God bless you more. A strong man, but naturally men are jealous and defensive when it comes to relationship. Thank you so very much. Mayiji, I will not be happy seeing any man around my woman. Phone should be transparent. Yes. Trust is key. Yes. Okay? Thank you. Francis living, but good morning, my sister. Keep doing the good work for Mother Ghana. Now, strong mama, study your partner and know him or her. And this helps you to know your partner. Okay. Thank you so much. Invite someone to watch with you and drop your comment. Wezo. Yo. Ago. Amen. Madaku ma yon to tajabu anye togbi tang fa gbagu pole. Okay. Madaku odun dia gboko na togbi. Nyekwe. Amabma bi togbi ba tasla mobile phone he adra duna atuplashi. Yeah. Every filafia wonto wonchu. Ina fla mobile phone na strong young. Ba na ya fiare na na gbapo ma oyo. Ya gudu ava. Ukashi anyong ava to mobile phone mako mobubu tumi. Kuna kwa dajeshi. Na ho phone mala nyong wa shiri anya gona jama. Akpe. Akoko shi abo size na me. Na size. Ke taroji nwe ala show na mobile phone apople ni a abu. Ne la femme na ne jo la femme le ko ga fia ga kerengu. Na hia na o le tepa le ko ga fia kerengu. Ma hia me na hwele show. Ke bongu a ele be mia no nya agble. Gomo se na va o deje shi be nu ona ma ha lon da re sro de pu. E gla sro de pe. Yata na jijo gbema. Le susumata wo ntu ha me le be na le wo funde sro wo. Akpe 0550013423 0550013423 mile mobile phone nyaoji novia de la fi wezo. Hello. Hi. Madu gbena ukulata 0550013423 0550013423 Madakuku Mima gboglomba Mr. Agbevo. Miba togbi Agbeve. Amade ika nu fiama mi. Ayata na yode doago. Mako da pa ya ma nanya kama la fia wo ma de hello na makoga. Konye kliomia we azoda ngo hanya fefa mi afa. Aka nanya ba je togbi nkosese kwa nanya ba mi gagam de konu pakpaji na yoko a do ago. Togbi ma bia yale. Amagbato li yikam ayo nyamia kata mi ejo vuvuvu ta maru muji na ba your phone wa ring how amaru gramba it irritates them maru dan up phone no the vibration maru to cry silence they partner glofia ba maybe enyamanya nyonwu yika nya klonchu ada mi ezozom ga ka nya majina ba nya phone na ringo
kuna kpɔbe ŋutsu enye kpli mi lia ate ŋu va dzagla be menane bem na ye susu ma tae nye phone nɔna silent doa nye teƒe ebem ɖi hã tɔbia ma ɖo ebem ɖi hã ne me bem ɖi o ele be funa ne ring o nya be funa ring e na no gbɔ o no gbɔ na xɔ la nenye be nyaɣaɣla ɖeke mele mia dome gake ne nyaɣaɣla li ne lafia de gafia de kpɔm be ya nyo wu ƒe nyaɣaɣlawo le asiwoa ye ne be ŋutsu va ke ɖe ŋkɔ tuka ɖe ge ɖe mia dome mehia be na wɔ nenema ke nye ŋutsu hã ne ŋutsu srɔ̃wo li ne ko funa koe da ɖe silence ke ko na ne se ŋkɔ ke si ave no xɔ xadzi ano kɔla wɔm nyɔnu aɖewo ya yewo nya kpɔ le kɔ wo menya ɖeke bia go afi na nya ko kpao wo zi to meno oh no to funa dzi ede wo to funa dzi nenema wo le ma me de me gblɔ be nyɔnuwo no ƒo to me na ŋutsuwo lo gake me be nyɔnu aɖewoa wo te wɔni elabe nyɔnua tri agba wu ŋutsua enya be ne ŋutsua wo ye ƒo ge nyuie fine ta ta funea kɔ ele be wòanye nu yi ke anye ame eveawo tɔ ŋutsu ate ŋu ase nya yi ke dodom tso funa me nya yiwo ke funa me va me ŋutsu ate ŋu asi nyɔnu ate ŋu ase ŋutɔ hã tɔ nenye be ɖeka wɔwɔ le wo dome nenye be xɔse ma le wo si be ŋutilã ɖekawo yewo nye problem li o akpame kɔ tɔgbi afi aɖewoa ŋutsu aɖewo mu ɖena mɔ le woƒe mobile phones ŋu nenye be wòlala nenye nyɔnu yi ke wòdzro na be makɔ srɔ̃nye ƒe phone gake meɖena mɔ le ŋu nam oa ɖe nye ya mate ŋu aɖe mɔ le tɔnyanu nea yes ne le nema kɔ miema ke mieganye ŋutilã ɖeka o ŋutsu drawo ŋutsu barabarawo ŋutsu agbedovowo woawoe nɔ agbema nɔm woawoe nɔna agbema elabe nyaɣaɣlawo le wo si nyaɣaɣlawo le wo si to vovo ne wo kple srɔ̃ ƒe ɖoɖo nyaɣaɣla aɖe le wo si ke womedzi be nyɔnua nese o yi ke womedzi be ŋutsua nase o ye nu ma he ge vi gake ne nyaɣaɣla ɖeke meli o ne business line wònye business gblɔm ma la nu ke ne nyɔnua si nu ke o alo ga yake wo kɔkɔ ga ve wo ga ɖe da ge ɖe funa dzi ye vevesese he ge ne nyɔnua alo vevesese he ge ne ŋutsua kpao menye yi o gake edrãgbenɔnɔ yi ke ŋutsu kple nyɔnuwo katã wo nɔna ye hea nuwo kɔ ka ɖe kɔ dana ɖi wezɔ mezɔ ɖe ŋu medɔ go meɖeku menyi banɛ tɔgbi ŋdia meɖeku exɔ nɔviwo tɔgbiwo sakiti ame ɖo ɖan gbogbo ɖeka yi tsɔ ŋlɔ fia ɖe nyigba bedzi be mobanye gbɔ mi le ɖe enyo nyɔnua ɖewo lia wogblɔ be yewo ŋutɔ ɖe yewo ƒe gakɔ ƒle fune ta ne yewo kɔlɔ ma ŋutsu mekpɔ mɔ ka si yewo ƒe mobile phone atsi naneke le funa dzi o ɖe akpa me le ko le ɖo ne le mu gafi ma ge ɖe mo ne le nenema nyɔnua mele ŋutsua gbɔ kple dzi o nyɔnua mele ŋutsua gbɔ kple dzi o ele ʋubu me tsiku me ʋubu me ye wɔ ge be ne gblɔ be ya ye ŋutɔ ƒle yeƒe fun ŋutɔ ƒle wò fun ya ta leke nenye be ɖeka wɔwɔ li nyɔnu ate ŋu ƒle fun ne ŋutsua ŋutsu ate ŋu ƒle fun ne nyɔnu ne ɖeka wɔwɔ li gake nyɔnu na be ya ye ŋutɔ ƒle yeƒe fun ta ŋutsu mekpo mɔ nu yi ke dzɔdzɔm le yeƒe fun dzi wɔ si edragbenɔnɔe megblɔ ŋu gagbete ɖe dzi be edragbenɔnɔe eɖɔ fɔ ɖe anyi etɔ fɔ kle nyɔnu tɔ fɔ klewoe nɔ nu ma wɔm wezɔ medɔ ago amen meɖeku menyi banɛ tɔgbi o Joseph tso akatsi meɖeku medzi ma bia tɔgbi se vena ɖe nenye be fone le nyɔnuvia si hafi wòva hafi nye kple mi le emegbe nye ŋutɔ mega ebe egblẽ gake fone ya me de dzesi be megblẽ o vɔ megatrɔ ƒle fone bubu ni fifia emegbe abe yetɔ xoxoa nye mekpɔ mɔ akatsi mo heya ko me ƒle ni eye koe mata na si kam akpa ma ɖe
Are mo la mafia. Yes, eto xoxoa ezu secret phone. Yika ji wo ŋudran wo gele. Yata man lo gebe agbli da fiare ke na kpo ha o. Elabe ne kpoa nu yo ke le dia enyanyage ko ke tukara dzo. Voa meji be tukara ne dzo ne ma o hanya yegbo wo tso. Le susumata eglagado ne gble be fune le chef evado. Ne fun la chef ne vade ma e ne nya dem ko nye klo miesu nti la reka. Nye klo nya reka le miashi. Dodo reka le miashi. Tarojimu reka le miashi. Kose reka le miashi. Yeta nane kema gato wo do vivichi na nye klo. Nene molema. Ta nenye be nyongwa gbogbo e ya fune le chef evado. Ya le susumata ya ke le chef evado wa mekpo mo da shengo. Fime o no emaji o no dragbe no no nom le. Nene mai. Weso. Popito. Mato. Yale dogi. Yesu tonye do ama. Imani bana togi. Lost in terre nyale kaji kale. Okay. Mada kona tabu de kan kasi au tangia. Aku anya rogo tabula. Ni awo ko so da saka kanu ni. Punya ya. Kaka ni kita dejira from ko. Nona wo ko ja admit number. Aro mi ra gban lajima. Da ba ku ko na ta ja ma na ta pogo aba ala gban lajima. Majuma na bi to bi bedi. Paso ati nge ba adinye la fia manya adore wala njo ba ma gbado wala amaru yonam aglo security ala aglo security onam adu no yo ho bina ba ide buku amara la sima ala bu gba wo fa nya du blogger ike afala ti bu ba mara kana sie ye na tu ada sama fa nya Yesu ba de ahyaji yo de ma de tabu ba akama de iko ta tia na su ntu ma apa akpa wo nto wo gebe so na bunaza bia bia le ba na nya gbedala yes amaglo secret no le moji amagbe ogelere secret kene na amagbe ogele manya fa me na gba ogela na gba chika dagere manya fa me na dagela na chika dagela fama egba ogela fama nuke khemo ba nyonwa masio nuke khemo manya nyonwa pa nha bla 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 ewe nha bla bla ala ba agloba ama bia gaba amada legbo wa ibi aglo yo nyade nu ya to le ba na de nyonwa na nyonwa ifun vi na de nenye nyon never de fetri nyon yike yo nto adetwom nyon mo puma vi na di ko kpam ayo silafia ekwe ko va afie okwe chofia na ebe wa ye shia ya nya kloji ko no genele wo nto nya kloji ko no genele yeta na anya machi dola ye amade eglofa nya no eleko ba doctor ona yes so wo manu makpoga akowoda makpoga nya be de agloba de ni vena nyonwo nya be na no gbo ano haji tom iko nyena wo problem numata ko o majina be no kpo nwe oro manya business yi wom na la they are not interested in it gaka na wono gbo na ga no haji tom nene make wo ha na no gbo wo ho ga no haji tom iko problem alema ta numa ga nwe mobile phone fa mama kovani la ba nazao sogbo do ma hia amadeva glo ne sro ba koshi lanku de sro onlo lanku de sro on madeva fitofi mana ntwa ko ntwa ya fiare fu gboko ya kpoko me atutu yo ne efe na ba nyama eyo nyake oglo na nyonwa nyako oglo ni lagba
ta nenye be o le ne ma kuna ya be nyongo edo for anyi ne le ne ma kuna ya be ntu edo for anyi ne ko nyatepo bula kpokle va doma ne mo le ma akpa man no me for Facebook wall alebe ma ako messages ado kaba bright ba hi good evening oh number ba me abluchi ulanya oh sorry please good morning ayo Andrew Emmanuel Mary but good morning Togbi husbands and wives cannot allow their phones to be used by each other because they are not faithful to themselves. Yes, unfaithfulness. Unfaithfulness. Good luck, Hateka. Manivana Hateka for me. Have a great work. Akoto Christian was so it will not go against men. Oh, I guess Takumoji were good morning, farms. Spouses can use each other's phone if necessary. If there's transparency, there will be nothing to hide. Yes. NS Asafo, Ago Revival FM, greetings to the Revival community. I want to ask if it is good to start up some developmental projects as a man before letting your wife know of it. Are you? Hold on. Most especially if you know as a man that your wife isn't supporting long-term goals, which you know that those projects would help your family greatly in the future. Another question is, as a counselor who receives texts from your clients which your job ethics do not allow you share with any other person, isn't that risky to share your phone overly with your wife? Okay, we'll be back to that. I'm asking these questions because women at times are not good at keeping secrets. Won't that even end up putting you to the wrong side? I'm not against the motive though. This coming from NS Safo. Alabatobi and me hold on to her. Abiamba day one Nanyaba a jadodo goma yikana abina srowa awe huado afiada fiavana wanya susui tafi na wagana nama akblik padangba alaba kweba nyonwama asiada ka domda lokwe kwada ngwada ka nama yo kaka we ya nyanye ba doma omela aba de chinyada ade yo pomu alo ye kple ye viola echo yigbona ma man mi nyama joge like ba nu yo ka wo mola mako wo mna that developmental projects maka wo mna menye via wo mna enu agla mo mi entu mi no ma yinya busu ajan agla ma goma do hia be fla nyigba ma na sro onyaw le babama be akodo do pade sro ma le nyanya ni tim naku nyigbabu nyigbabu aje dore goma da fia de wowom majibe yesro nanya ebe do na chi afia yesro nanya tim naku abu numata nu shianu neba mi klesro mi nyalia ko nu shianu ike na wo step the share ike na teka gba elem na discuss klesro wa akpai elem na na drungu ya maklesro wa so na kpo enya do fe ngoyi alopa vida okwa dejeshi do mahia aglobe ya je dore goma afokuada le domama so le nyanyani o mele nyanyani o egloge no ba edoma enyoga ke le kpoda ngmelo taflachi wo we ba fifia le be ya do cocaine drapper na be so meganya vosro nyaba na cocaine drama gbereka ashigboda ji ojega katukara jani aha na lady fike ina na drungu ya makplia bloga no ba awo yapeto fia ni na fia ena de totroma nenye be na je dogoma amaro atenwa jigbanto na yiko walo ovo don le susumata a eko yodo anyoba miako dobubu ka hoda nto nyonwa gbo ga kai na lere nyonwa na mareva globa yesro me yelno be akureta mete wo gagbade kegbo yelno be akureta wu ko bo toya yi ko so yi esro yin
Yeta ne destroy. Bibla glomba elebe mikle e nanya de nyonwoko mikle miezunti deka yeta down de kana no miashi tarojim de kana no miashi nusha nu ike miawo de mikweso mianuo afi miawo akpa to bi kamia nyonu ade oyika oji mikle mu ha de nanya ba nchu ade do mahi nchu anya ba fe ya me do chua manya nyavio tawe ba madu wona keshi no nuado yike mo no nyanya mo no popom ga ka nanya ba awonyon ma va gada pom mama a loho yi nanya ntu adada pleto yi nanya ntu afofua wo kolon ade no ta wonyon via han ha do kono lo do mabliba ga ka ntu anya ye do tu afam anya nyi ba ni fofua sifia ba ye jipo kwada tum da fia da ye to dia da saga ye to ga da saga ma da saga ko di wo wiya susu mata wo jikpi yo ba ye manya da ka bloga no ga ko ba da ma na wo asuro abo na na ma avo agbafa da me kana nya wo lala de ntua ma atenwa do kwiji be manya da ka bloga na isuro nanya ba wo lenene mako kama ga da sro hawo kama ga da sro hawo kano nyi ma ga da sro hawo na da sro ko you have to share everything with the woman. Every thought you have to share with the woman. Bade bia nya ba ayi mi kli mi eja hiade meda ye hwu ha ma hefun ayi odifo you ba di ba nwe hana ma fi ba mo homework na wo homework na yi be ajeshi nyongo fo moto ya ajeshi fofo kle dada na yi ko eje honlo de apamama agbe kele nyongo shia enyanyaga numaka na nyongo anya twe gbe to ha nyanyaga numaka na nya fiafito nyanyaga numaka na nya seblato nyanyaga numaka ko o ba gba me na togo chi hero chi agbo eji o moto akwe ga ke na de nyongo vo anu nwo lamdia kama glo na le okay ebe fofo magasu ne fofo si ko to ga sega ye tori asega ye nyuri sega ko pa wo wuye wo shi makweku safiala mama shi makweku safiala kana lang madam ko tin o hana ba ku afire kan mo kata na lamda mo de mabua aso maro toy ala ba mara kamanya nana katungu so ha manya nana katungu aso ma obu to yata kokoko nua de shade susu de shade kene be adeko elebna adi plesro akpa Scorpion now message adafia is so touching but papa some are happening in my area now. People bought lands but we can't see them for many years. Ala bo primo bleno so yiveku anyi gba chi anyi onwe ni gba me kogore achi japai okay now to be still on mobile phone. Yes nanya ba ntwa danye CID alebe yo do nyaba wa apo hlanwo akunwo ma chafu vu afia denya tafu adego alo ntwa denya investigative journalist do nwoma kuga vu afia denya tafu adego mi akweko boba ofifi le tajevu alo gban store gande le tajevu kolego ya ma CCTV camera le tepata wo capture nano ye CID mava a pic footage ma do won plile pa phone ji yo nyaba a global model de liba sro na ze mobile phone plo avo store ma yo gba machia masi nonwa ha le nyanya mani now video ma mi ba pick am munya na naka ku the video you are now working around it adanya tefu adego ene da shi mobile phone yang na so lang ha pakpajia over call video po nyonu ya ve di chakaka video ya de magle donawa magle dono nu ikalie nyaba dowo mobile fufu na personal mobile do de ka kwele ntwa wo maza de ka si adi o moza mobile phone de ka o fa dowo mobile ala fufu yanya do papa mobile ko yata do koni na o ma flani do na do pele na na for the work ta meta fun mahazaga akọ wo private mi adeke tabi ko nyonwa asa goma ba ma do phone nya ni tamanya hia o jere ma it's business phone it's business phone
ele bo no ya nyani business funi ta na le nenema nuke ele bana o jigada nu wona bo da password daji ma buga po via glo weso Dago amen maji bana tabi akbe anya for good man e yon church tema okay manda ko tabi beji dai fon from play adam godota ni masala tabi fanya ko ni ba so de ya ta daji e mo for shiu you know that's right you go your ku de trust ma bien e fi a chokure ma refa do fu ni ya like do polo na fa manya ma chopia vedeva ya fu mano nyu ha da shi ko na fa ma ali ka so na ko da shi da dinu ne ba fa ko da shi na tu mo joji ma bu trogiu so wuchu ata ko da dinu wonyo so wonyo wata ko da dinu so wuchu o ba fu mala ma yi de ni fiambe ta tarigele ama voduma la banye wo se a nya gbejini ha mo sia mo jitu ga bi so tike da dodola wawe wachi komanu takene de kasiku bi afu gare ngo ka tiebe draru ya nya le tamani egbe ni ko de mo ba funji le nya ta fama bi ban ta ba ibenadi nya be ma de record ni da funji tu no vya manya ko dia kata de money ha na trust lia nche mi tele wo ula nyine no view aka no view ba wo de bali nyine wo a wo kwa ji mafabiani benia ale ni wi dadi baba ku wi ba ale nke na twa ana manya tunchi ke no vya ni ta wi do de manu ada nya bo ba funo ada nya like ni do ngure mi ko me wo ni nane ne kodu de beji ko ba fa me no trust aro kakarejima yuvu agboma ari to poteun meda ka bi bi la ba nyonu plan tu fa de ka wole afama wa hanye sopla so a ba go via oni oni uta amata bi ma me nye ba na nya na gra no view amata kita obligo ala ba nya gra la de mate bi na yo amata bi wi a na ni to guta ba do na ra afama ubi abe sikinya achu takare gibe na kola no view tabligi takene nura rally aru na zandendi aru dra for remoli kwa alike na wafle mata asasa na nami da chopia kunyiba na roba ni ku haila mashima na ma ku hala esima kwa enya blini nyeba mada for wi towa yati nyafa stro de for wa adangolo no tu fu mama agunya na so ba cho nyama ba ji nyana wo magbegere tawri kaka de yo garu dangni wana wanya ba hama ku wana nya mliaru wachi kuma nyo bu gure ba joga ha ku bi fa mareka mi na za duro ma viwa ba ni ne matutu fia vi ma popota gbalo drama gbo na fia fonu drama dina fia vi popota gbalo drama gbo na fia fonu fia vi ma popota gbalo drama gbo na fia fonu drama dina fia vi popota gbalo drama gbo na fia fonu yomadidi glombe nyade jogbona yomadidi glombe nyade jogbona fiavi mokpokpota gbelo drama gbona fiafonu drama dina fiavi kpokpota gbelo drama gbona fiafonu ne nyonwa ne nyong ntonto nyonu ike ho ntujise nyasianya osa achigbo nyo elanya chikedo ela nyanka do achigbo gaka nyongu ike na onu iko ba na huwe vai na habe akura ba huare amadada kele shia apo kamo hui fe kamo we ha he na yabe fleku dare homa fleku dare homa yeta lenyata pa makwa na de nyong ni maglo na do ahia violo na do hia via ya onteji nya da roku odoma ya haise gbimnala na de nyong le sang o le o khon ko
mi pliƒe ɖoɖo na nye ɖoɖo ɖeka taɖodziŋu ɖeka na no mia si miezu ŋutila ɖeka nenema wòle ma 0550013423 Where's on? Yo mazarengu bareku mebli bana togbi enya togbi osakiti ga trogbo bakaji ya sister reka ba biabiara le tamne ga ke no yoma bi ko muta ko biabia na ma bia ren bia aba nye no furam na nye ba ye restaurant afi o call ha fi ko da no bala at the pin code na picture obe akpo ha at the pin code message yo la be hello at the pin code reji ta function ka ta le pin code leji ye lian no furam na yabo ye ramwe ko fun wo sana we mabanya goma so we be dura ko bole ke to bia klina ya akwa ŋutu dry onya edran le tagbɔ ni yeta medzi be wonye yeƒe nu aglawo memawo tɔgbi wo kuna trɔ kuwo menya fi ke kuwo tso no memawo tɔgbi kuwa kumawo ƒomevi yeta srɔ̃woe akɔ me yi ke wo ŋutɔ ne yɔ be srɔ̃ kɔ mi kple le be nyaɖeka nu mi leke nyɔnua tɔ anyinɔgɔ ŋutsu anɔ kpɔm ŋutsu na de code ɖe tɔ dzi fisi afi code nenya be nyaɣaɣla le ŋutsu si medzi be nyɔnua nenya o nenye zadɔ mo le ha nyaɣaɣlae ya ŋdɔkutsɔ adɔlɔ ɖe xɔ me ne za ɖo gashike ke yi dɔ me evɔ menye watchmani o nye le dɔ me eyi dɔ me agbɔ kple mobile phone agbɔ kple nuka TV-wo ezama fiko va ƒle TV kple mo le memawo ƒomevi sie moba mo tɔgbi nɔna moba ɣaɣla ma nyaɣaɣla moba mo nɔna wo de ko de woƒe wɔna ɖe sia ɖe dzi meʋu gakpɔ kpɔ nenema le ma gake nenye be wonye amawo nye srɔ̃tɔ adodio wo de wo nɔewo kple edzi blibo ye nyɔnua ha menye nenem tɔ ne nyɔnua nye nenem tɔ ko da wo me da ge ɖe dzi o nyɔnua menye nenem tɔ elabe ŋutsua nya be nenye be yemede ko ɖe dzi o ye nyɔnua kpo enu wɔna ya anye dɔi ƒomeviwo me le ko nu bubu ate ŋu dzɔ le susu ma ta ɖe awo ele be wɔwɔ ŋui 0550013423 we have a minute to say bye bye to this very show madam mona momo vade kwa matuka pogbo wezo Ago. Amen. Lost in seven years after Babakaji. Okay. Mother Pula Tabuado and Yanchidaka, but you are so angry. Never a $1 road or dollar. You know, my brother over my yoga, but a fool of the woman he back from Abajafi Amayon. Ni aka woma the falaglade a dollar ni to be at the gino. Okay. So Boba do he put a mother sticker out like an Yankee Doma and Yaustega. If you are in a Bunya Katan like Bokusi, Kwama Vava, Sika Hoffer, who nowhere, Lamula Fama, who formed a young no Mafon Kumagaba, Ayame, Eva, is Nobel, if I see Gudiala, if I see Ale, who a choice. Ana na do murako nyonwe mudidito benye sonye wo tika na fi wo han la mo demi ntoma acho na ta sagare yo ya dia ma ta gbi bari nenye ba na dogo be ya wo call no for the day do jebo bi abe agojeje na ha anya ya ma dodo le nye be agojeje nenye be wonya doala nya dodala menye gake gbede sia de ke ma da srɔ̃nye le nyanya ne be edɔ yi ƒe gbenye eɖo kura ye me dɔ no va wɔ gba wo kɔ va ne nu ke xemɔ aha nenye be mexo nyɔnua dze se wa ye wɔna mawo dzi yi ge mexo nyɔnua dze se wa ye wɔna mawo dzi ge meɖo ŋku dzi be ame aɖe dze dɔ wokɔ yi dzodze St. Anthony kaka wo refer to Trafalgar neso ko glo be ne mi ko de vi ma ko yi Trafalgar e na kuga ta mi ko ya pe mi aji
prayer camp to ayi me ko devi magba sronyi kpla de jivu devi magbogbe de secondary school dogo via lege aha na de magle ngma sronyari na de magleri ta menye nuagla srokpe nuagla de nu vodi onya nu vodi nenye dodala do yo ke dan la elabe nyanya be do do lia wo davi le woku magba do mo atego va jode fu mama ta na lama egbona ngblege cho igbona nu mai na be mi gbona be ehun no ku ngode efe hun fe do gbana le fe ku magba akpe NS Asafo. But yes, this is my second question. It has to do with work ethics, just like the counselor scenario. Sometimes, even if there is a little misunderstanding, the lady try opening up this secret. Yanya iba kona nole, yo funji yike nanya ba tukarare domo de yekpele okple nchua domia. Nyon viena ba egwa jega ba ya ava de nyama de gona. Du ajawa yi sesegele go ya mede ma do ya glego le no atogbi me do glego elabe gba leke wo to glonyale na o afi nyon carry suspicion leke mi to do jale don no pe jedodo le fufu na mi ple don no mi jedoma na na kema khemo be so ma tenwasi ga kana mi jedom de jama mi dolele jedom de ma ye to kada vavaga ye to kada gbona ta nanya dolele de ja dana kema gbona ala ba kokokua mama ajama kema nanya ba ne be nyonwa ma ga se je iro me yolo ye donovade ye egba me na chikada gala menya pe me chikada gala do ma hi nyonwa doga be ne ba ogbe menya do ye egba ma wona ele nyanya ne ba do ye egba ma wona yata na de nyonwa le ba secret ngwi ma na no shi maganya fatri maga no to na nyonwo. Okay. NS Asafo, kudos to Madam Presenter and Togbi for the clarifications. Thank you so much. NS Gayijiba, yes, I think he's not ready to share his. He shouldn't be ready to use the wives too. Ekuda enyayike mi afa sister de yo globo ntwa da code de pa phone de share akpa na phone. Okay, but finally I suggest that all these can be solved only by proper scrutiny of ladies before marrying them. If only you study your wife to be or husband to be very well, I believe these insecurities or doubts can be solved. Yes. Akpenami. And this has done so well. Yes. I love the contribution. I love how you contributed to this very program. But Akpena amasiama. Matuka pogba madaka ma gatenu ayo azo. Mano togbi bobo wa apunya takwa. Azu egbema. Madakba. Gba mazemon popo ya ba I moda dali ba mi adru nuya ma. Tugbo ba de kon fanya oji miela ha. Nuya esro de problem vo de konwe. Sro de po de kon nya onya. Esro de problem. Yata wala ba mi adru nuya ma. Mi dru ma mi kwe ba nanolia majaba mi no mo. Atukla shi melebo wo mo. Neba wo clan le numo mare nukate o ma clan le gbododo emu onu gbododo ewom de kai gaka wo fa susu na no vovovo e ma fia ba khoseme la kpa okle va khose de to ma le wo shi de wo nua wo ngu ta yufo so he o wasanya ya okode do wo ma ba nde shade nyima glombe na do girlfriend na ko fu na o girlfriend ala ba o girlfriend na boyfriend bu bugaleshi boyfriend bulashi nuika je fia ba girlfriend olifia nyonwa do olifia boyfriend le shi aba ma tona do lo shi aba ma nana do lo shi aba ma dana ta ne expose wo mu ina wa ya ka awovlo ga ka strike Canada de hongu mi kli mezu atuklashi mezu ntinla da ka ya le ba gonse serekana no miashi ma gada wo planning ma gada wo chopa o manna wo sra o nyam o man na ofu matonya ayo okuko no mokata obu evo do ma hia obi ba yo fu mo alo ye stroke plan no vio alo ye fu mo o she akusafi le o manya ba kusafi agala fi ubu ha ela ma obu shi o yo va kuvo no mokata o so jebura mama eta le ba nu sha nu ikemia ori
mi discuss kple mi drome kple mia srɔ̃ nenye be xɔse le mia si be mi de nyɔnuwo vava mi de nyɔnuwo kple dzi ele be xɔse ma no mia si mia kɔ nuwo me drome nenema akpe nenye be Yesu megava zi evelia ke dzoɖagbea miagakpe adzro nu ɖeka ave me akpe na mi akpe tɔgbia fina dzo le Mike agboa ŋutsu aɖewo kple nyɔnu aɖewo wonɔ miame yiwo dzivi ne ŋutsu aɖewo do ŋgɔ yɔm be bɔnuanu ko eva wɔe be tag ma va le mia dometɔ aɖewo yiwo ke ne dzivi kaba alo mia dometɔ yiwo ke ne dzivi ne ŋutsu aɖewo yi ke mi megale ŋutsuawo gbɔ ko ame aɖewo ele woƒe tame be nenye be ekpɔ ama ya magadze ŋuwo hã eyi wonye ne nya si be nye bɔnuan koa fewuɖuɖu le ameŋu aɖe dodom tso ame yiwo medzi via ɖeke ŋu ku ɖe bɔnuanu ŋu yi ke wɔe be eva nye vevesese kple nublanui nyanu eya ta madzi be egbe fi ɖa memli ɖa kɔsi ɖa kple dzo ɖa ne wòadze mawu nua to kuku ɖeɖe mea nava afia nu mi ku ɖe bɔnuan veviete nye nyɔnuwo ƒe akpadzi ŋu single mothers this is what I'm talking about ne mia ava srɔ̃ nu ku ɖe akpamanu akpe ma gbɔ me dzidzi kura akpe kaka yo miaƒe nyaselɔme da akpe ɖe wò toɖoɖoa ta mieda akpe na tɔgbi agbeve ayuim be wò elɔ eƒe game sam nu yiwo fiame mi eyi ne sem koa megano sem ho ke bohua nɔ ɖeka ave alo tsame me yi ke ava kpe ɖe nuwo tsɔ yi ne srɔ̃ma nɔ ame aɖe hã fiam ɖe egbalẽwo gbeta ma xɔ dome tsotsokpia ne menya trɔ gbɔ koa mie zɔzɔ ge ɖe ŋgɔ